Dobrodošli! U ovom videu želimo prikazati osnovne informacije i bitne stvari ukoliko želite da posjetite zaštićeni pejzaž Bijambare i glavnu bijambarsku pećinu. Zaštićeni pejzaž Bijambare nalazi se na sjeveroistočnim padinama kantona Sarajevo u blizini Nišićke visoravni. Prema zapadu i sjeveru pružaju se valovite planinske livade, a prema jugu i istoku velike i guste šume, uglavnom četrinarske. S obzirom da se nalazi u kraškoj regiji, ovo područje obiluje kraškim pojavama kao što su kraški ponori, vrtače i pećine. Ipak, Bijambare su najpoznatije po pećinama. Na prostoru Bijambara ima 8 pećina. Od ovih pećina jedino je srednja bijambarska pećina uređena, osvijetljena i otvorena za posjetioce. Duga je oko 500 metara i sastoji se od 4 dvorane koje se mogu razgledati krećući se asfaltiranom stazom. Posebno je zanimljiva 4. dvorana koja zbog svoje izuzetne akustičnosti nazvana koncertnom dvoranom. Ova pećina je poznata po svom rijetkom i neobičnom nakitu, stalaktitima, stalagmitima, pećinskim draperijama ili zavjesama, kao i pećinskim kadama ili igrenama koje su nastale povlačenjem vode preko naslaga kalcijum karbonata i gline. Zanimljivo je istaći da je stalaktit za rast od 1 cm potrebno 100 do 150 godina. Srednja bijambarska pećina je od decembra do aprila zatvorena za posjetioce. Ono što je zanimljivo je to da je tokom čitave godine temperatura u pećini oko 5 stepeni, pa tako da je jako bitno u ljetnim mjesecima adekvatno se obući ako planirate posjetiti. Ulaznice kupujete na infopultu blizu pećine, trajanje posjete 15 do 20 minuta. Prilikom posjete imate vodiča kojeg možete pitati sve ono što vas interesuje vezano za pećinu. Maksimalan broj ljudi u jednoj posjeti je 30. Evo, kupili smo ulaznicu za bijambarsku pećinu koja izgleda ovako. U blizini ulaza imate ova uputstva kako se ponašati u pećini. A ovako izgleda prilaz do nje. Evo, to je ulaz u glavnu pećinu. Na samom ulazu, kad siđete niz stepenice, dočeka vas ovaj zanimljiv detalj. To je figura pećinskog čovjeka kako pali vatru.
Ovdje vidimo jednu od 4 velike dvorane. Ovo je čudo prirode. Čitavom dužinom u pećini imate oznake gdje se nalazi izlaz, tako da nema šanse da zalutate. Hvala na gledanju, nadamo se da vam je video bio koristan.